Camelones to Ebrada. Ebrada drives. Ebrada. Nakuha ni Mr. Nakuha ni Parabal. Nakuha ni Mr. Bacol. Bacol na mga natin si Lacson. Sa mga natin si Lacson. Yes, Mr. Lacson. Gabon. Mr. Gabon. Wala. Nakuha ni Camelones. Camelones to Mr. Bacol. Gabon. Back to Gabon. To Gabon. Gabon. Oh, finishing down. Intercepted by Mr. Gabon. Gabon, Leon. Leon. Wala. Ako mo Mr. Bacol. Bacol. Ito si Gabon. Nakuha ni Bacol. Bacol. Tinamwa. Gabon to Leon. Leon to Gabon. To Gabon. Back to Mr. Gabon, guys. Camelones. Pass to Bacol. Nabola ng tula. Siya na lang oh. Wala. Nakuha ni Mr. Camelones. Camelones responsible. Camelones pass to me. Dipasok sa wala. Nakuha ni Mr. Gabon. Wala ka ba natin? Pero foul. Ebrada to Bacol. To Camelones. Camelones sa flash. Pasok Son. Okson drives. Okson. Wala na kuha ni Bacol. Bacol ang underneath. Is tracking mo naman. Leon. Mr. Ebrada. Inbound pass ni Mr. Bacol. Bacol to Camelones. Back to Mr. Bacol at Mitirogius. Wala. Monte Alto. Monte Alto drives. Use the glass. No good. Nakuha balik ni Monte Alto. Monte Alto. Monte Alto. Nasa Zaracho ni Monte Alto. Flash na lang. Nakuha ni Okson. Nakuha ni Antonio. Nakuha ni Gabon. Back to Mr. Gabon. To Mr. Leon. Keep on the line. Mr. Leon. Pass to Mr. Gabon. Gabon sa kalayan to Mr. Gabon. Gabon siya to Mr. Okson. Mr. Okson to Mr. Brown. First goal by Mr. Bacol. Bacol at last. Bacol. Leon. Nasib ni Monte Alto. Monte Alto. Gabon. Gabon to Gabon. Use the glass. Technical.
Ragito. Kailangan ko Mr. West to push. Mr. Tokyo to Padilla. Padilla back to Tokyo. Takes more times. Negative. Nakuha ni jersey number 6. Sumay. Twin Humber and Humber make it up. Tulisan ko pa sa akin din siya and Humber drives and Humber to Mr. Tokyo. Nakuha ni Karine sa sinasabi niya. And one. Fisher Jerusalem to Humber. Second line by Mr. Habib. Umbalpas to Mr. Tokyo. Mr. Tokyo ay nagkapasahan. Mr. Kahil tinitira. Yes! Jerusalem to Humber. Proud. And Humber. Kailangan ko Ramos. Yes, support for Ramos. Mr. Tokyo. Tokyo chooses the bird. Tokyo to Edrada. Edrada. Kaya mo sa Edrada. Nakuha tayo ni Mr. Edrada. Jumper. Same goal. Offensive foul committed by Mr. Edrada. Pass to Mr. Enhambre. Enhambre to Ramos. Intercepted by Kapilin ni Ramos. Pass to Padilla. Wala. Nakuha balik ni Mr. Padilla. Padilla to right to Mr. Padilla. Nakuha ni Mr. Bolt. Mr. Bolt to Jerusalem. Foul. Agito. To Bolt. Bolt to drops to Ramos. Pagulungan pagiging to Edrada. Edrada. Wala nakuha. Nakuha na pagiging. And Humber. Agito drives. Pass to Mr. Enhambre. To Mr. Bolt. Mr. Bolt ulitan kapasahan. Pasok to Mr. Ramos sa 3-point line. No good. Nakuha ni Jerusalem. Jerusalem na rin. Heavy line. Pass to Mr. Ramos. Ramos to kabila na back to Mr. Ramos. Ramos drives. Jumbo, Bulat, and Humber will pass to Mr. Jerusalem back to Humber. And Humber to Melissa. Foul. One. Yes, 1 point. Tokyo division. Tokyo press. Nakuha na Enhambre. Still led by Mr. Ramos. Ramos outside.
Pwede pa rin. End of the third quarter. Camiones, Tutaklo, Pedro Zerale, Edrada Andini intercepted by Ramos, 1200. Agito, for Camiones. Camiones drives. Nakuha ni Mr. Edrada. Edrada! Sutada ni Mr. Martinez. Doon, Trogito. Agito drives. Mr. Glass. Wala. Nakuha niya yung score. Mr. Camiones. Camiones sumireso. Nabayanis. Bakit? Tutakbo na tumakbo. Mr. Camiones jump shot. Movement. Nakuha na yung number. Jersey number 6. Nasib penalty. Agito ang ginatras, wala. Nakuha ni Mr. Mr. Camiones. Camiones gives the ball to Mr. Bacolod. Bacolod. Nakuha ni Camiones. Bacolod. Pinaplas Camiones. Pagkal pa rin. Pagkal na gano'n yung hampo. Ang hampo. So and 100 Sabo. Pass to Mr. Leon. Mr. Leon drives. Mr. Glass, wala na po Mr. Edrada. To Mr. Roxanne, to Mr. Bacolod. Bacolod drives to Mr. Camiones. Wala na po Mr. Bacolod. Bacolod to Roxanne. Patay. Intercepted to Mr. Leon. Mr. Leon. Leon Dumesa. Nasa Leon wala. Jersey Metro. And Hamburg sa 2.9. Yes! Edrada. Jumbo. Bula. Sajel.
Mr. Bacolod, turning away. Balikan sa pasangan si Mr. Bacolod. To Montiato. Montiato. Montiato to Bacolod. Time out. And Hambre has the Bacolod. Bacolod. And Hambre to Agito. Agito to Martinez Allen. Sendo. Ramos shot, Sierra. Rebound Montiato. Jumbo. Sendo. Inbound pass to Enhambre to Martinez. Martinez sees. Intercepted by Edrada. Pass to Mr. Leon. Backward to Mr. Tehor. Americas. Miscommunication by Karen. Gabriel to Mr. Enhambre. Inbound pass to Camelotes. Camelotes dribbles the ball. Pass to Mr. Tuhor. Tuhor drives. Side pass to Gabriel Enhambre. Nakuha ni Mr. Tuhor again. Mr. Tuhor. Bacolod dribbles the ball. Bacolod pass to Camelotes sa shooting line. Ramos to Gregorio. Gregorio to Vanessa. Camelotes to Edrada. Bago ba niya? Wow, shit. Camelotes to Tokmo to Camelotes. To Camelotes drives. Foul the jersey number 15, Mr. Montiato. Penalty.
points. Wala nang lihot. Time out, Sono. Inbound pass to the court. Foul. Inbound pass to Enhambre. Enhambre drives. Penusa ang ito sa gilid. Wala! That's a penalty. Yes, a point. Mr. Ramos is in a case. Never